Amen. Cak tatito na rubli tanyan. Takta sinyan tatito na rupa. Hilatanaka atensyonampi tatitun misk aronakapa. Hichur amuit o inyani. Mateo librong kiwa tatito na rupa. Chimpunta nyani. Tatito na rupa katasiwa. Mateo libro tung kapiskaniw halkapaha. Akapasti patung kamayanita. Patung kakimsa kalkun kama ulyar tanyani ayimar lahrata. Akam sipita titun misk aronakapa. Dios aukin sutipjaro, Jesucristo sutipjaro, kolyana kayon sutipjaro. Amen. Wale respitun tatitun aruplita sinyane. Akam siwa tatitun sumaro nakapa. Jesus asti ukauhat misusinha, tiro ukamarake sidon sata chekauharu sarjana. Kananang kiri mawar mirakiwa ukapachak Jesusa ukaru wal arnak asisa hutana. Tata Davitan wawapa kuyap tayasitay na yaroha. Puchahawa supayampi sintit akisiyata unikasi. Jesus hasti ukaroka hani ukamskansa. Ukapachaw disipulo na kapah huparoha hausasin achik abhana. Kitanukam. Hiwasan kipaswa ukam arnakt asis hutas ukawarmeh. Ukapachaw Jesusaha sarakina yusah kitanitua Israel markan chakatakis uka ubikanakaru takiri. Ukawarmisti kilt asisinha Jesus aruh ajik asin walpuni tata yanap takitaya ukaruh Jesus sarakinwa haniu walikiti wawanakan tanta apakasina angkangkir anunakar curanyaha sasa ukampis ukawarmiha Jesus aruh sanwa hisatata ukampis anunakah uybire nakan misapat halak kis ukat anta puchunakha mangkasirakiwa sasa Jesus asti huparuh sanwa warmi kun kahachas human iyaw sanyamaha kun hamatih mungta ukamay luraspan humampiha sasa. Ukspachaw kawarmin puchapaha kumarap tawayhana. Amen. Tatitu bendispan akasumarunak. Amen sabhamay. Hichuro amuy tanyaniwa ma wali yaktat warmita. Ukalyak warmiha akankas kiwa. Ukalyak chachasa akankas karki hichuro. Humas mawa hiwasas nawa. Amen sabhamay. Pero akalyak warmiha Jesusar arkna katapata han karkasa maritu tatitun milagrup katokowai puchapasti mariturakiu kolyat hikatasina. Sitihi wasaha ukam luranyani akawarm kam hichurusa aromantisa hurpurusa akamarasa tatito hiwasaru kuyap tayasira kistaneu. Gloria a Dios abhamay hilatanaka. Kauhanis gloria a Dios abtahilatanaka. Si vigilatanaka kunasate Cristo Jesús aja espir Dios asaj istapjita ni hakahan hupan hiwanyapaja Israel markata Israel orakita misuayataina yaka orakiru hiwasajan chiti wasanyani peruanur pasawais halukama yaka markaru pasawais na halukom misuayatain hiwanyapak. Amén sabhamay gloria a Dios. Jesús aja si vigilatanak ukaurakir puresina ukaurakeja ukasanyan gentil ukananeos
uka orakinha, uka hakinak warminaka uka instancia nakanha, haniu alakpach Dios aro intapkanti, ni hermanos Jesús aros yupaychapkant arkapkant. Uka markanut kanwa walha hakin lurat Diosanak. Hichatin punut hit hakin lurat Diosanakaha. Kamsta sukanakaroha pachachanaka hanukah ídolos halkal yupaychirinakano. Amen sabhamay. Sipikilatanaka kunasa te Jesús mi subayatain Israel urakit yaka. Han Israel markankir hakinaka ukar saratainaka uka markana utkatainawa malyak tatuarmi walit akisituarmi wal pilgupaha sufritaina kunalay kuteha mapuchita pawa wali usutai khatasina kitis usuntayatainaha litatanua porque nyan kasupayawa puchita paru walpinit akisiataina. Amén. A su nombre. Ukabar miktakitainawa kolya nyatakinas laikana karu inas sarchina akaurakin kolir doktora nakaru pero hanipuni ukamachan spuir katainat ukabar mik amuyatainau isticha haniwa ke kulkas pata kapuchakaru nyang kasupayau nyachantia kapuchakaru hupah ukam lupitaina ukati istataina ha Jesusaha Israel markat hutatapa visitiri ukayaka markaru yatitainawa avisatainao sinas mahaki machacha mawarmi avisataina ukatsti hupan chuima paru jalanta yasitaina. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Chuima paruwa manta yasitaina iyausabi sabhamcha hachata subhama iyausabi kunapachas iyausabi siu hebreu librunha katokawa sisktansa ukawa iyausabi ha masuitabi lurasiniwa pokasiniwa tatitu lurani ukaw iyausabi warmik ukhalante asitant akisitu warmik ukat kunasa tehiatitaina Jesucristo ni mantanitan orahi paroja makiutat hal subayataina. Amen sabhamay aleluya. Ukurok chuima pansataina wa Jesusawa waharo koltawayani Jesusawa puchaharo yanaptawayani Hichuru tukushani nayan yakisinyakaha Hichuru na tukushani nayan takisinyakaha Kristu hutaski oraki harvisitir marka harvisitiri Hanitu kayao sabi utkpachichuru hilana kulyakitanaka kau kanisumanaka saptichuru na Kristu huti akamarkaru huma hanitu kant akiskta akawar mkhama kulyakita urasaha unshtanua familia sana yukanakasa puchanakasa tulkanaka yukchanaka haniusumaka sipkiti nyankasupayaha nuwasinyaru usku hanukaha usunakampi usku hanukaha trabajunakan nigushunakana haniukunas hikhatayasutkiti akisiñakiuthaski Biblian siu hermanos nyankasupayaha haniu munkiti tatitun wawanakapana suma kasinyapa pero Cristo siwa naya hutawaitua sipikila tanaka naya hutawaitua nyankalura tanakana nyankasupayatan lura tanakapa amta tanakapa
Tahlirap khasmat tatituro. Kau kanis gloria a Dios sapta hilatanak. Amoy tanyana kawarmin akatai kana. Wawapar munasiri. Cik paca munasinya. Kau kanis amin sapta. Akatai kapi cik pac pucita poroh munasin. Porque ora saha wawakar muntua. Haniu kamachiktans wawasana sumar tukunya pataki. Akawar misti cik paca puniu munataina. Isti chakilatanaka kunasna yaksismahuka. Kunala ikuti ukuruh tatito Jesu Cristo ha. Nia sanyani positunca kilómetros saratain ukuruh. Más o menos más 7 horas 8 horas saratainah. Kunasa te juar mich mantanita in ora kaparoha ukamu kunat pach arkna katainaha tatituruh arnak tasisa yakarunha jurnal pacha Jesús Davidan wawapa kuyapta yasitaya pucha kaut akisiat hikatasi nyanka supayampi jurnala puniu arkna kataina cuya min samcha kun khamatan sila kulyaka taikanaka kumaka tatitura riknaka stati katukani kama milagro wawamataki kun khamatan sila ora saha aruki tanua muntu wawakaru pero haniu tatitur arna kasinjiat ktanti kunasa te hakawarmik arna kasinha sanmuniwa jurnalau tatitur mayisitaina orasitaina marituki ora yatana akapichik pachmuna sinyah wawatakih humakhilana kula kitanaka wawaman kispiatan muntati hiwasapakit saran muntanalak pacharu amuya simcha familia ma takpachwa umat krispiata kunatarak puchana cambio kana kamasti haniglisar saran munta titurar karan munki kunatarak kamusuta wawanak puras unta pisiski no asiski hanitnyang kasupaya ukam tukany mung pacha familia sa hichura nityate kasna akawarmita arnakasna tatituro itatituh ististas pau hichur kilatanak kula kitanaka kun jamás hila kau kanis gloria a Dios sapata si pira akatatito nurupaha kunasa teh arnakasitan maura paura haniu tatituh iskatainat si pira tukih ora sahilatanaka maritur astana ratuki utatitun milagro katokan muntan tatito luras de kaspapiu kamilak ratuki pero ora saha tatito suit era kistas pa akawar mirhama huparoha sa arkna kaya sitailawa kim sakal ora niya jurnal pachawa intial suta chikaur pasat kama arkna kaya sitan biblian sarakisa haniu kams katainas haniu tatito ratik sakawar mich nayar arkna kolawai rapi khay haniu ratuki ora sa ukamapi choya mensam cha hani tumakamu yaskta kunasarak na yak oras karaksa hishamarash familia kak sarkhani sabis istitcha hilatanaka mauruh tatito humaruh kutikip tasinha hermanos istawayatampi akawarmir jamausatamha kuntih munktaha uka human pokas panay sawayatampi choya min saphamcha kau kanis gloria a Dios saptah kau kanis familias krispiasin muntan tatitumpi ampalok taphamay kau kanis kun jamás suman familia mah wawanakas hanukah auki sabes nayak hermanis taphamcha nayak akawa kilugaratat Chalwa lokrum pinayak uyubatat papituhan. Nayaha patun kapayan maradit tatitun takipar mantawait. Kunasa te iglesia mantawait ha. Papituhak niya suktatung maranihan mamitahan peha. Hupanakaha haniuint apkan tatituro.
Nayak chuy makan mayesiritua tatituh kispias pa au kiharo papitujar mabitaharo. Umtas ka kiriwa. Hilatanak papitujaja vicio alcohol umirin sapuro. Akamano barahan botella kam kolonya patakik sakupanha alpa botella nakakarap nakan alpa wayunta takamang karak alpa hanamu yasinya taki. Kunasa tik mamita kak mantani waikha iglesia roja mamita kak kispia sinta titun katokawaye sumistapta sueja kam junta nakataki papito kak idadanek kasin celos mantayas kunatarak mursus tas iglesia saraya takist kitiru chumaha untaktaha hilatanaka mamita hachiri naya hachirita amuyun kahan kamakiwat amampe apakani kamakanti papituhan alkulumanya pa pero oras kaktua patung kamarawarawait papituhatak Mauro, hermanos papituja, nuja de Guayatana, mamita jara kawakinja, nuja sin, umat pachahuta tain, kunas kabaraka kamsarna kast. Domingo run nayak predicas de iglesia nja, papituja punku tunchuki si sinkataina kam hamasa takunchuki. Unik tu kachuy maha putuki, umata kanawaja nubak. Ma hermanos na pinsak tukuit papitujar komanterius art irpkata ukuru tatitoh papitujar kispiawai kunasa tehilatana kanyang kasupayau kabluri umayi familia nakasaro kunasa teh papitujar kilta siwayeha sona Villa Victoria La Paz markan naya hakasiatua ukarrio apumalia sa tukalaruna kunasa tekilta se aroma gisticha gultot misusina komantito hijito kunas kamaraku kamnayas pegsanaka kumak pastora karakta mamita marunu kaniwaita hichuru tatito chuy maharmanti absusiwa sakupat alpa botilla hakontiwa hawiraru hokanwa Tokata na kuka hanchonya subul si pasak hermanos lint susino habirar apso hichuru tatito nayar kispito tatito luras pau pas para kumampi patung marawa wal kamarana kau tatito raja waita akabar makamara kiuna yaka subriata aukiro Hilir puja kuya kana kahak no wasiri no halakta jadaksar na kerina. Hichuru tatito istas pao hilana kuya kitanak. Halikar kajaniti. Halikar kajanit tatito ha istasiri kau kanisa min sapkinatanaka. Tatito crispia serio gloria a Dios subhamay aleluya. Kumahmun tati familia mkhispia sinya hichur hermanos arna kasinyani akawarm kham han karkasa kurnala rakis arna katainaha ukawa hermanos liak tatu armitaki chik pachmuna sinya taikata ki hawa pataki ha haliu lupis lubikanti haliu tayas tayakanti haliu mangkas kanti munan wawawa pakolya sinya ukaut kanya pa hichuru chuy masana humahmuntati familia mkispia sinya Nyanka supaya utukaski. Pero hichuru akarpurini tatito amin samay gloria a Dios. Kau khalis gloria a Dios aptahila tanaka. Hichuru tatito humisitir hutawai. Humatih iyau sabimpi tatito nakasita ha. Tatito kispia niu familia nakas. Inasumahusuti katasta. Kau khalis gloria a Dios aptahila tanaka. Tatito joyas patichuro ha. Kau khanis lamin saptah. Nayak kunat si evangel predikanya takuskus.
sulka hilakau chulpan mantatana. Chakakiwa iwasinkirina kakayupata. Papito jaja, yuntaba kanak alcasin, doctor nakam opareja, pobre utuku ahí. Pero Mauro tatitoja, hermano hacha milagro no lo hay sulka hilacampi. Acampara campi una yaja, akanak sikarawaita, chulpach akanaka. Gloria a Dios, amaya, aleluya. Hani karkayaniti, hichurta titur arna casilla. Haniyo hermanos hilanaka, matanta civil jutanyaki panti, ma costumbre, chuymana kaslokta sinyani, chikpachapuna kawarm khama, listus ki utatito hiwasariana ptanyataki. Kaukanis gloria a Dios sapta hilatanaka. Ukatsti, kunasate ukam arna kasitainak. Hupan arkir apostol nagapah kulira sipkatainawa. Tatituro sapkatain sintiu kawarmik mo listo hiwa. Hiwa sat arnakas hurnal pachanak hakunukuma. Uka apostol naga hanius kantu ka arumpika yanap tamaki sa sinus hakunukoyen mo natainak. Ukista sin su kawarmika haniu nyang kaskatainat choyamin sapkamay haleluya. Kau kanis gloria a Dios saptakilatanaka. Haniunyang kaskatay natin. Ura sa hakina kahukamatanuwa. Hiwasaka, ratu kiu karktana. Kair warme hukamarakiu, kaila hukamarakiu, ukam sanjatanak. Peko suyito, sintiwarna kasi, sintiwa chaturasi. Ukam sanjatanak, han kasumti, nyang kasupayana aruna kapau. Humarotek chuy mamarus stam tatituro rasin, arna kasin ha, hurnal pachas, pakar pachas, wararis kakima, aleluya. Kau kanis gloria a Dios saptahilatanaka. Cha Jesus akunasa tekwar mixatainaha, hermanos tatito hurnal pachawanis atainati. Mahini arkirina kapas tok hara kita inaw. Chak ultimo roh tatito kamsa tainasa. Tatito sas kita naw. Kuyap taya sitaya. Yanap titaya. Humanakut kikichek pat yanap tanyaka. Tatito kamsa tainaw. Haniu tatitun. Israel markan mang anakapa. Ant anakap anur jurenya kakiti sa tainapi. Kunas anur sanja. Porque o ka judío na ka sapjanwa kaukir markanakan instancia nakan hupanaka yupay chapjan yaka hakin lurat yusanakaruha ukat anjama usipio ka kinaka ukat pe ansapjan tata Santiago halap harakiu mama kupa kawanar halap anuna ka usapjan hiwasak mad yusanikitan Jehová sasin kau kanitik wal kad yusaniku kanaka anunak satano. Entonces tatito satainawa haneo yakarun ha Israel marcado que una yakispir justa suma bendición apanyataki haneo ka yakadiusar yupay sirina katak na yakut kolyan apan satainapi pero warmik kam satainas isticha hi satainapi haneo nyang kas katainati matoki kas pasu kam tatito tokataina wali korarumpi per haniu nyang kas katainati kunata chuymapan sanpi tokis kitas pasa karkaskas hichuro karurus hurpurusa katokau hupangka kiwa nayar yanap tanyak ukapi chuymapan utkan hilatanaka. Kau kanis gloria a Dios saptahilatanaka. Chasista pricha. Ukamaksataino haniu anur churanya kita tituno hacha milagro na kapak. Judío na katake kiusan pita tito. Pero warmik akam sataino. Hisa satainawa. Nayahiatis kapuntua. Huma judío na karkispiri utak. Israel mar karkispiri utak. Pero chak isticha tata satainawa. Ukahay patrona na kamachik. Pero ma ileano na kasa. Kunasa tik ma patronak mangkas kika. Pucho na kat halak uka mangkasinak chikaya sa tayo napi. Tatay na yarok uncho kapsista kamar ka na korok anur kamaka. Ukahat milagro na kamat
puchito wakita kasampi halak taya ni Maya. Jesus akwalpin mus para katay na. Sa tayo na. Kun kachapo nila kumaniyaw sa Yamasti, Warmi. Walpin ko sisitay na ka. Hichuruti ko kawarm kamakiwasakisna. Hilanak ko na kita na ka. Tatito, mas kapuchito magsay halak tayadim na yataki ka. Mas kapuchito ka, hiwasataki ka. Wale hacha milagro hilatanak ko na kita na ka. Hiwasati ko kamlis na ka, sigurito ka to kanyanik. Kau kanis gloria a Dios sabta kilatanaka. Chuyamin sa may gloria a Dios. Kau kanis gloria a Dios sabta kilatanaka. Istitcha, entonces tatito kam sa tainasa, akam sa tainaw. Warmi, mus paraya tainaw iyaw sabi pampik. Warmi, kun kahacha suman iyaw sabi mak. Hichaka, uka iyaw sa tamalayko. Humaka arknakista kurnal pach hankar kasa. Apostolo na kahan to kita sa hanumak niyang kaskati. Naya humar ano kismaka ni ukas humak niyang kaskat. Hichaka kun kamtik mung takchuy maman ka ukamay loraspan. Chuyamin sa may gloria a Dios, aleluya. Ukarat pachawa puchita paha. Umara tu kuhay katay na. Uka puja baka utapan kaskanwa. Awin umakamuyam cha kurnal sarasin. Kau kahayang kas mas utamat. Puja baka utang kaskan pi. Ukatay kapasti. Hisusan arik na kasaka. Utapat hayang kanwa. Kim sakal pakal or sarawing kan hilatanaka. Kuna sa tiktatitok sa tayo naka. Kun kamte kumakmung taka ukamay luraspan puchita pak utapan ukarat pajawa kumarap taway khana hichuru sapakituta uywa mat usuta pucha mat usuta utaman hait kaliway tati hichuru tiktati turchik pachoy mapuni kiltasita ko kawarum kamay sinyata kika utar purhatu kaka wawa mas, caca masinas, warmi mas, uywa mas, hanwali na kakutan takisig tamha, majaka kani gloria Dios, aleluya. Tatito na rupa pokasini, kau kanis gloria Dios sabta hilatanaka. Nanhilir kulyaka kau salomi sa tawa. Kunasa teknayak tatito ni Evangelio mantawait. Kulyaka kaka. Wal Nueva Sirina, cuñado Campi, Pancho Santa Francisco. Nayahukan korpa chayatatua. Kunasatek patat manta utapan korpa chatayatua. Arumahay, kun hamsi kipkirika, kuchilumpi. Kuya kakahikir, almada rukoch ikman mankar ayantata, chachar hiwanyataki. ¿Sabes chakun jamasa? Mauru tatitoh puri. Nayak pastoraro irma domingo ha. Kuya kita harta titur loktat sinya pataki. Akam lopi urun kiltas teras patan ha. Hichurkam. Chaknayata hermanos niyak kim sakal tung maranehir. Pakal tung peskan maranukahil kuya kahaha. Au kiche chapampik okuru hichurkama. Kosisita o hakasipre. Kitish loriha. Nyang kasupaya aptapeku kam chachawarmi nuasinya halktayanya unisisinya chuymat impuyasinya resentimiento hichuru tatito akan kaski hichur tatitur makatanyani kau kalis kilta sin munaf tatito taki kau kalis sumanakah tatitun milagro katokan munaftak familia bataki kau kalisa kawarum kamyak tati kata siptak hutap kamay akan ira katar tatitur kilta sinyani imayi sinyan tatituro tatituh listus ki hiwasar yanap tanyataki
Tatito kumar sarakita ma kun kamte kumahmung taka o kamay pokas pansanipita tito. Kau kanis makataymuntan tatito sa itasinyani. Hichur oras way nyani. Nayak mo nas kakta tito hukam pa milagro na kapa.